Бар болгула түгөн бөгүлө курдаштар, узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп дүйнөдөн өтсөңөр дагы кайра кайтып жолугушчу күндөр бар деп Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Жаңы Талап айылынын орто мектебинин 1982 жылкы бүтүрүүчүлөрүн 40 жылдык жолугушуу маарекелери менен куттуктаймын. Ардактуу апаке, аяш аталар жана аяш апалар, турмуштагы даңгыр жолдорду басып, эчендеген белдерди ашып, мына кайрадан мектепти бүткөнүңөргө 40 жыл болуп жолугушуп отурасыңар. Ылайым жаратканым силерге бекем ден соолук, узак өмүр, бакубат турмуш, бактылуу жашоо берсин. Бала чакаңар, үй бүлөңөр менен аман болгула. 40 жылдыгыңар кут болсун деп Роман куттуктайт. Açtım gündölük defteri, ötkön kündü men estedim. Ah çirkin tunuk sezimde, kaydasın yaşlı gezlerim. Barrakta pır defterin, men yaşlıktı estedim. Barrağı bul ömürdün, balalığın eysedim. Barrakta pır defterin, men yaşlıktı estedim. Barrağı bul ömürdün, balalığın eysedim. Balalığın eysedim. Estey jür dep sen bergenim, esteli kır defterim, ermegi boldu yürektün, estetip senin elesin. Barrakta pır defterin, men yaşlıktı estedim. Barrağı bul ömürdün, balalığın eysedim. Barrakta pır defterin, men yaşlıktı estedim. Barrağı bul ömürdün, balalığın eysedim. Balalığın eysedim. Kıybayt köngülüm, ötüptür yaşlık ömürüm. Görsöm dep seni kayradan, göksüge maksat ümitim. Barrakta pır defterin, men yaşlıktı